Ibihe vyiza mwese mudukurikiye muri aya masaha y'igicamunsi co kuri uyu munsi wo ku wa gatanu n'itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2026 tubaha ikaze muri aya makuru nanone tugiye kubagezaho muri aya masaha cyangwa se amakuru agezweho muri aka kanya nanone mukamugiye kubana nanje Ndakize Freddy muri aya masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu nk'uko twari tumaze kubivuga. Hanyuma tugiye kugaruka nanone ku makuru agezweho muri aka kanya, aho tugiye guhera mu burasirazuba bwa Congo ndetse no mu bindi bice bitandukanye, tugenda turebera hamwe uko byifashe hirya no hino ku isi kugeza kuri uyu munota. Hanyuma dore incamake z'amakuru yacu tugiye kubagezaho mwebwe mudukurikiye muri aka kanya. Amakuru yacu araza guhera mu misozi miremire y'Umurenge, aho tuza kumenya uko akarere kameze kugeza kuri uyu munota, nyuma y'uko abanzi bakomeje kwisuganya kugira ngo batere abantu batuye mu misozi miremire y'Umurenge. Turaza kuva mu karere ka Rurambo tuje Indondo yose ndetse na Minembwe, hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye. Hanyuma ayandi makuru turakubitira za Bibogobogo turebe uko byifashe kuri uyu munota, nyuma y'uko bivuga ko hari ingabo z'abarundi zazamutse zerekera mu misozi miremire y'Umurenge. Andi makuru tuza kurebera hamwe n'imirwano yabereye muri teritwari ya Masisi, turaza kumenya uko byagenze. Andi makuru nanone nuko ihuriro Alliance Fleuve Congo rihuriwemo n'abarwanyi benshi, barimo n'abarwanyi batwirwaneho cyangwa se n'umutwe watwirwaneho, wavuze ko agahenge kari karemejwe hagati yabo n'uruhande bahanganye kasubitswe kubera ko leta yanze kubahiriza ibyo yasezeranije. Andi makuru nuko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatanze umukobwa wa Emery Patrice Lumumba nk'umukandida muri Francophone cyangwa se mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, naho u Rwanda rwakuriweho ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika. Ayo ni makuru rero tuza kugenda tugarukaho muri uyu mwanya. Reka rero tuze kubana namwe mwese muri aya makuru yo ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Hanyuma amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Rurambo. Abaturage ba Rurambo babyutse neza cyangwa se biriwe neza kuri uyu munsi kugeza kuri aya masaha. Akarere ka Rurambo karatekanye nk'uko abaturage nanone babyivugiye, naho Indondo nabo bameze neza. Akarere ubu karasa n'agatuje ndetse no mu bice bya Minembwe ndetse no mu nkengero. Abaturage twabashe kuvugana batubwiye ko babyutse neza cyangwa se bameze neza kugeza kuri uyu munota. Ni nyuma y'ibitero zabaye ku munsi wo kuwa kabiri, habaye intambara ikomeye cyane, ariko nanone byasize ingabo zatwirwaneho zibasha kwirukana umwanzi zimwambutsa hafi Rwiko. Kugeza ubu ngubu umwanzi yigijwe inyuma cyane, nyuma y'ibitero yaragize iminsi agaba kuri bari abaturage ndetse natwirwaneho zituye muri iriya misozi, iyo misozi miremire y'Umurenge. Uko niko byifashe rero muri makeya. Akarere kugeza kuri ubu ngubu karatekanye, ni nyuma y'ibitero nanone byari bikomeye cyane by'ihuriro rya FARDC ku bufatanye n'abarundi, Abatanzania ndetse na FDLR ndetse n'Abazalendo ndetse n'abandi banyamahanga. Kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko Angola nayo yamaze kwinjira muri iyi mirwano ihangayikishije none ihuriro Alliance Fleuve Congo ndetse na FARDC ndetse n'ihuriro ryabo. Uko niko byifashe rero, reka dushimire Imana ndetse natwirwaneho bakomeje kuba maso kugira ngo abaturage batarimburwa n'umwanzi. Hanyuma mu yandi makuru nanone nk'uko twari tubabwiye, amakuru dufite nuko mu misozi cyangwa se muri teritwari ya Masisi uyu munsi habyukiye imirwano rero yabereye mu bice bitandukanye, aho amakuru dukesha ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryatangaje rivuga ko uyu munsi habaye ibitero ahitwa Kinyumba muri teritwari ya Masisi, nanone yahanganishije AFC M23 ndetse n'ihuriro rya FARDC. Ni ibitero byabaye mu gitondo
ndetse kandi bikurikira ibyabaye ku munsi w'ejo ahitwa Nyabyondo. Ejo naho habaye imirwano, ariko nanone imirwano y'uyu munsi yabashije kuba ahitwa Kinyumba. Nanone ku munsi w'ejo hagiye haba imirwano nayo kandi yahuje izi mpande zombi zihanganye, aho bivugwa ko ku munsi w'ejo babashije gusakirana muri biriya bice bya Masisi. Nanone tukiri hariya mu bireba nanone ihuriro Alliance Fleuve Congo, uyu munsi twabyukiye ku itangazo rya AFC cyangwa se ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko agahenge k'intambara kari karumvikanyweho ko kasubitswe kubera ibikorwa bya gisirikare bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo byarenze urugero rw'ico bita impanuka zidasobanutse. Muri make rero bishaka kuvuga ko agahenge kari karemezanyijwe, kari kavuze ko kazahera ku itariki 18. Leta ya Congo ntiyakubahirije, urumva M23 rero nayo cyangwa se AFC yatangaje ko nayo ivuye mu by'aka gahenge, ahubwo bagiye guhangana ku mugaragaro kugira ngo nanone badakomeza kugabwaho ibitero bo batuje. Ni nyuma y'uko ibitero byabashije kubibasira ndetse bigasiga bibahekuye uwari umuvugizi w'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo. Uko niko byifashe rero kugeza kuri uyu munota. AFC yavuze ko iby'agahenge bitakireba, ahubwo ko igiye gutangiza indi ntambara cyangwa se igiye gusubukura intambara ku mugaragaro. Hanyuma reka dukubitire za Bibogobogo. Amakuru ava muri kariya gace ka Bibogobogo kari muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abasirikare b'u Burundi bari baherereye muri ako gace bavuyeyo mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimwo berekeza mu Minembwe. Uko niko byifashe kugeza kuri uyu munota. Amakuru dufite nuko ingabo z'u Burundi za FDNB ndetse n'imbonerakure zari zigize iminsi za Bibogobogo kuri uyu munsi. Amakuru avuga ko zabashije kuzamuka nanone kugira ngo zunganire bagenzi babo bari mu misozi miremire ya za Minembwe ndetse no mu nkengero, ariko kandi icyo nzi cyo nuko bazakubitirwa ahababaza kubera ko n'ubundi bazamutse ari benshi mu minsi ishize, ariko nanone byaje kuba iby'ubusa birangira baneshejwe cyangwa se basubijwe inyuma. N'aba rero bari kuzamuka nta cyizere bafite cyangwa se nta kirenze bagomba gutera ubwoba kubera ko n'abari basanzweho ni benshi kandi ntacyo babashije gutwara ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse n'abaturage batuye muri la misozi miremire y'Umurenge. Ubwo rero twashaka kubwira abantu barira muri ya misozi bakomeze bitegure kubera ko iri huriro rishaka kongera imbaraga kugira ngo ryongere ramforo kugira ngo rikomeze rigabe ibitero ku baturage, abana n'abagore ndetse n'abasaza n'abakecuru. Hanyuma reka tuve mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tuje mu mujyi wa Kinshasa. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwahisemo umukobwa wa Patrice Lumumba ufatwa nk'intwari y'iki gihugu witwa Juliana Amoto Lumumba kugira ngo azahatanire umwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF cyangwa se Organisation Internationale de la Francophonie uza ibihugu bikoresha igifaransa. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yagaragaje ko Juliana w'imyaka 70 y'amavuko afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu miyoborere ndetse na diplomasi ishingiye ku muco, ubutwererane bw'amahanga ndetse n'ubw'ubukungu. Guverinoma ya Congo rero igaragaza ko Juliana yize kaminuza i Paris mu Bufaransa, aba minisitiri wungirije wari ushinzwe umuco ndetse n'isakazamakuru mbere yo kuba minisitiri w'umuco mu gihe cy'ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila kuva mu mwaka 1997 kugeza mu mwaka 2001. Juliana rero yanabaye umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'ingaga ry'ubucuruzi muri Afurika kuva mu mwaka 2007 kugeza mu mwaka 2015. Kugeza rero guverinoma rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibona ko kuba avuga igifaransa ntagutegwa, icyarabu, icyongereza, igiswahili ndetse n'iringara bimugira umukandida mwiza ukwiye kuyobora uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Umukobwa rero wa Lumumba niwe mukandida wa mbere umenyekanye uzahatana na Louise Mushikiwabo ushaka kuyobora uyu muryango muri manda ya gatatu, kuko uyu munyarwandakazi yatangiye kuyobora uyu muryango kuva mu mwaka kuva mu kwezi kwa kane mwaka 2019.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikinyamakuru Jeune Afrique cyashize uyu munyarwandakazi mushiki wabo muri bake bavuga rikumvikana muri Afurika kubera uruhare rukomeye afite mu guteza imbere imiyoborere kuri uyu mugabane wa Afurika. U Rwanda rero rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga mushiki wabo ngo azahatanire manda ya gatatu nyuma y'uko mu mpera z'umwaka ushize ibihugu byinshi byo muri uyu muryango wa OIF byishimiye ibyo yagejeje kuri uyu muryango bikamwizera kongera kuyobora uyu muryango ndetse bikamwizeza kongera kumutora kugira ngo azabahagararire muri iyi manda ikurikira. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF izabera mu mujyi wa Pen muri Cambodia kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 16 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka turimwo nibwo izatorwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Reka nanone tuve kuri iyi nkuru dukubitire hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite nuko ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko ibiganiro byabaye hagati ya Perezida Paul Kagame na Senateri Lindsey Graham byagize uruhare rukomeye mu guhagarika by'agateganyo ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari gutegura gufatira u Rwanda. Amakuru avuga ko mu kwezi kwa kane mu gihe minisiteri za Amerika zari zigeze kure zitegura ibihano ku bayobozi bamwe na bamwe b'u Rwanda, Perezida Kagame yavuganye na Senateri Graham amusaba gutanga ubuvugizi. Ibi bihano rero byari bifitanye isano n'imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Senateri Graham rero yahise avugana nabo mu buyobozi bukuru bwa Amerika agaragaza ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa w'ingenzi mu by'umutekano no mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Nyuma y'izo mpinduka rero gahunda yo gutanga no gushyira mu bikorwa ibihano irahagarikwa by'agateganyo. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje ko nta bihano birafatwa kugeza kuri ubu mu gihe u Rwanda rwo rushimangira ko rwiyemeje gukomeza inzira y'amahoro ndetse no kubahiriza amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru rero twari twabakusanyirije muri aya masaha y'igicamunsi. Reka rero tuze kongera mu yandi masaha yacu ya nimugoroba makuru tuza kubategurira, ariko nanone reka tubibutse zimwe mu ngingo twagiye tugarukaho muri aya makuru. Amakuru yacu yimanze ku ngingo cyangwa se ku mutekano ukomeje kurangwa mu misozi ya miremire y'Umurenge. Amakuru twababwiye nuko kugeza ubu ngubu akarere gatekanye nyuma y'ibitero by'umwanzi muri iki cyumweru cyangwa se mu ntangiriro z'iki cyumweru. Andi makuru nuko ingabo z'u Burundi zongeye kuzamuka kugira ngo zize gufatikanya na bene wabo nyuma y'uko abari bariyo bakubiswe bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu bakaba baratataniye imisozi miremire y'Umurenge. Andi makuru nuko i Masisi nanone hakomeje kuvugwa imirwano ihangayikishije abaturage cyangwa se ihanganishije AFC M23 ndetse n'ihuriro rya FARDC. Andi makuru nuko AFC nanone yavuze ko ibijanye n'agahenge yabisezeye, ahubwo ko igiye gusubukura imirwano itazihanganira ibitero bya FARDC nyuma y'uburyarya yari yabaryaryeho. Naho Kongo yatanze umukobwa wa Lumumba nk'umukandida uzayihagararira muri Francophonie. Naho Rwanda rwakuriweho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero tubashimire mwebwe mwese tubanye muri aya makuru yacu magufi, tubararikire kuza kubana natwe live mu masaha ya nimugoroba. Ciao ciao.